Šta kad bih vam rekao da je život video igra na koju smo pristali da igramo pod samo jednim uslovom? Nije nam dozvoljeno saznati da igramo. Zamislite to na trenutak. Šta ako su sve prepreke sa kojima se susrećemo, svi izazovi, usponi i padovi samo dio jedne velike avanture, a mi smo igrači koji nisu svjesni da imaju kontrolu nad svojim potezima? Na ovaj svijet dolazimo sa određenim atributima na koje nismo imali nikakav uticaj. Naš pol, boja kože, nacionalnost, u većini slučajeva je religija nešto što nasljeđujemo. Naša genetika, roditelji, vremenski kontekst u kojem smo rođeni, pa i socioekonomski status porodice, sve su to stvari koje su nam dodijeljene na početku igre. Ove atribute možemo posmatrati kao unaprijed instalirane postavke našeg lika, etikete koje su nam zalijepljene prilikom našeg rođenja. Dolazak na ovaj svijet je poput opcije selekcija igrača u video igri. Jedina razlika je ta što u igri zvanoj život nismo mi birali karakter. Karakter nam je dodijeljen. Možemo se samo nadati da smo imali sreće pri toj selekciji ili smo bili žrtva nebeske lutrije, a upravo će ova lutrija odrediti na kojem nivou započinjemo igru zvanu život. Ukoliko ste kao ja rođeni u jednoj od država bivše Jugoslavije i vaše rano djetinjstvo ste proveli tokom 90. godina, složit ćete se da ovu igru nismo započeli na opciji lako. Međutim, baš kao i u svim dobrim video igrama, najizazovniji početak često stvara najbolje igrače. Možda nismo izabrali karakter, možda nismo birali nivo težine, ali možemo izabrati kako ćemo igrati dalje. Prvi nivo, fabrička podešavanja. Prvi nivo života, onaj koji se odvija od našeg rođenja do 7. godine, ključan je za sve što će doći kasnije. Ovaj period možemo posmatrati kao fabrička podešavanja našeg lika. Tokom ranog djetinjstva, naročito za prve 3 godine života, sve ono što doživljavamo, sve interakcije, osjećaje i iskustva, direktno se upisuju u naš softver. Postavljaju se temelji na kojima će se graditi sve ostalo. Ovaj period je poput tutoriala u video igri, faze u kojoj učimo osnovne kontrole. Kako se nositi sa emocijama, kako komunicirati, kako reagovati na stres. Ili ti ga čemu služe opcije X, kocka, trokut ili krug. Navedeno se upisuje toliko duboko u nas sa totalnim odsustvom svijesti da se programiramo. Kultura u kojoj odrastamo, jezik kojim govorimo, društvene norme i pravila, dodatna su podešavanja koje se učitavaju u nas tokom ovog perioda. I dok u ovoj fazi nemamo previše kontrole, važno je razumjeti da ovo nisu konačne postavke. Ovo je samo početak. Fabrička podešavanja mogu se mijenjati, ali moramo prvo shvatiti šta su, kako funkcionišu i kako nas oblikuju. Drugi nivo, nesvjesno programiranje. Dobrodošli u drugi nivo, fazu koja obuhvata period od 7. do 18. a za neke i do 25. godine života. Ovo je nivo koji nazivamo nesvjesno programiranje. U ovoj fazi igramo kao lik koji uči kroz interakciju sa okolinom, ali ne shvata da je svaki izbor, svaki odnos i svaka situacija zapravo dio procesa programiranja našeg karaktera. Zamislite ovaj period kao otvoreni svijet u video igri gdje vaš lik slobodno luta, a vi ne znate tačno koji zadaci su ključni za dalji napredak. Uža i šira rodbina, škola, prijatelji, mediji, društvene mreže, sve su to određene forme i manifestacije sporednih likova igri koji nas neprestano bombarduju informacijama i uticajem. U ovom periodu većina nas samo slijepo prati uputstva. Nismo svjesni da biramo, već jednostavno idemo putem koji nam se čini najlakšim ili onim koji svi drugi biraju. Kao kad u igri uzmete određenu opremu ili usvojite određenu strategiju koju svi koriste jer mislite da će vam pomoći da igrate dalje, bez mnogo razmišljanja o tome da li vam zaista odgovara. Umjesto da otkrivamo vlastiti put i razvijamo sopstvenu mapu, koristimo uputstva drugih koja najčešće nisu u skladu sa onim kako razmišljamo i kako se osjećamo. Ovaj period je poput prelaska kroz više malih zadataka i misija od kojih svaka donosi određeno iskustvo i oblikuje našu ličnost. Neki od tih zadataka su korisni, uče nas kako da se nosimo sa pritiskom, kako da budemo dio tima, kako da se zauzmemo za sebe. Ali neki su, baš kao i sporedne misije u video igrama, tu samo da nas krenu sa pravog puta ili da nas nauče lekcijama na teži način. I baš kao i u video igri, doći će trenutak kada ćemo se osvrnuti unazad i shvatiti da smo igrali po pravilima koje nismo sami kreirali. A taj trenutak vodi nas ka sljedećem nivou gdje postajemo svjesni igrači koji biraju svoje poteze i počinju kreirati vlastita pravila igre. Treći nivo, svjesno programiranje. Ovo je period koji obuhvata vrijeme od otprilike 20. 25. godine pa nadalje, kada počinjemo shvatati da nismo samo pasivni lik u igri života, već da imamo moć da reprogramiramo svoj karakter i kreiramo vlastita pravila igre. Više nismo samo avatar koji prati unaprijed definisana uputstva, u ovom trenutku postajemo kreator. Aktivno radimo na svom liku, učimo nove vještine, razvijamo emocionalnu inteligenciju, preispitujemo svoja uvjerenja i što je najvažnije, postajemo svjesni svoje unutrašnje igre.
Ovo je trenutak kada se suočavamo sa sopstvenim unutrašnjim demonima, strahovima, nesigurnostima, ograničavajućim uvjerenjima i kada ih prevazilazimo kako bismo napredovali. U ovom nivou svjesno odlučujemo koje misije ćemo preuzeti, koje ciljeve ćemo postaviti i koje nagrade su vrijedne osvajanja. Više ne igramo nasumično, bez jasnog pravca, sada imamo plan, strategiju i jasnu svrhu. Ovaj nivo igre donosi sa sobom i preuzimanje odgovornosti. Nema više krivljenja sporednih likova ili lošeg početnog narativa za naše neuspjehe, sada znamo da smo mi ti koji držimo džojstik u rukama. Naša sreća, naši uspjesi i naš napredak u igri zavise isključivo od nas samih. Svjesno programiranje nije samo prelazak nivoa, to je redefinisanje pravila igre. Međutim, postoji jedan odlučujući moment koji odvaja prosječne igrače od majstora igre. Važan trenutak koji većina nikad ne doživi, ali koji u potpunosti mijenja pravila. Buđenje iz Matrixa. Buđenje iz Matrixa ili osvještenje može se dogoditi iznenada kao kad otkrijete tajni nivo igri koji je bio skriven sve vrijeme ili može biti postepen kao proces u kojem polako shvatate da postoje skrivene opcije i putevi koji dosada nisu bili očigledni. Mape koje su dosada bile zamagljene polako počinju da nam se razotkrivaju. Buđenje često dolazi u trenucima preispitivanja, najčešće kroz neku životnu krizu, poteškoću ili jednostavno kroz osjećaj da postoji nešto više od onoga što smo dosada vidjeli. Nešto sa čime se svi kad tad susretnemo. Moj period buđenja započeo oko 25. godine. To je bio trenutak kada mi je ozbiljno zabagovala navigacija. Pokvario sam džojstik. Igrao sam po pravilima za koja su mi drugi govorili da su ispravne. Znate onaj šablon, završi fakultet, nađi siguran posao, nastavi niz u komentaru. Pravila su mi se sve manje i manje sviđala. Prelazio sam misije koje su mi nametnute, a nagrade koje su me čekale po završetku ni približno nisu ispunjavale moje očekivanja. Kako ne bih morao da razmišljam o suštinskim problema koji su me mučili, svoju pažnju počeo sam da posveđujem sporednim misijama, onim poput druženja sa druidom koji uzgaja egzotične biljke ili testova izdržljivosti sa sporednim karakterima, ko će duže plesati do rane zore. Ubrzo sam se zasitio misija ovog tipa. Postavio sam sebi ključno pitanje: šta ukoliko je sve što su me do sada učili pogrešno? Sad kada smo u trećem nivou i počinjemo svjesno programirati svoj karakter, neizbježno dolazimo do dvije ključne komponente koje oblikuju našu percepciju svijeta, to jest igre koju igramo, svijest i ego. Zamislite ego kao autopilota u avionu, dok je svijest pilot koji može odlučiti kada će preuzeti ručnu kontrolu. Ego je onaj koji nam pomaže da preživimo, vodi nas kroz svakodnevne zadatke i osigurava da reagujemo brzo kada je potrebno. Ego se oslanja na sva ona prethodna podešavanja koja smo dobili tokom ranijih nivoa igre. Ego ima svoju svrhu, da nas zaštiti, da nam pomogne da se uklopimo, da izbjegnemo opasnost, ali kada se oslanjamo isključivo na ego, ograničavamo svoje mogućnosti. Svijest, s druge strane, jeste ono što nas uzdiže iznad autopilota. To je naša sposobnost da zastanemo na trenutak, sagledamo situaciju iz više perspektive i odlučimo da ne reagujemo po starom šablonu. Kada smo svjesni, prestajemo biti samo putnici u vlastitom tijelu i umu, postajemo pilot koji preuzima kontrolu nad svojim letom. U trenutku kada ego prestane biti naš gospodar, a postane naš alat, počinjemo živjeti svjesno. Počinjemo birati misli kojima ćemo posvetiti pažnju, imamo bolju kontrolu nad svojim reakcijama i veći utjecaj na konačan ishod igre. U nastavku ovog videa sa vama ću podijeliti prečicu, odnosno saznanje koje mi je pomoglo da drastično unaprijedim karakter sa kojim prelazim ovu igru. Također ću vam predložiti potencijalne alate koje možete iskoristiti za pronalazak vlastitog puta koji će vas odvesti do ove prečice. Imajte u vidu da smo svi jedinstveni, te da neće svaki od navedenih alata odgovarati svima. Predlažem vam da ih razmotrite, testirate i usvojite one koji su najviše u skladu sa vašim karakterom. Samospoznaja. Samospoznaja je ključni preduslov za otkrivanje viših nivoa igre. Kao kad u video igri otkrijete novi set vještina, magija ili strategija koje vam omogućavaju da lakše savladate protivnike, tako i ovdje alati samospoznaje pomažu nam da postanemo svjesni sebe i svojih mogućnosti. Meditacija je nešto poput ultimativnog režima za samospoznaju. Pruža nam opciju instaliranja posebnog softvera za optimizaciju našeg mentalnog procesora. Zamislite je kao poseban režim u igri gdje možete usporiti vrijeme i sagledati svaku misao kao poseban frame. Meditacija nam otvara mogućnosti da aktiviramo režim otklanjanja grešaka u misaonim procesima, instaliramo filter za negativne mentalne spamove, povećamo RAM memoriju našeg uma i otključamo nove nivoe mentalne i emocionalne stabilnosti. Svaka sesija meditacije je poput mini igre u kojoj je cilj ostati u režimu promatranja što duže možemo. Početni nivo može trajati samo 5 minuta, ali sa svakim novim nivoom otključavaju nam se dodatne opcije za duži fokus.
Ukoliko ste hiperaktivna osoba, teško vas drži jedno mjesto ili vam je meditacija previše statična aktivnost, alternativni izbor je joga. Joga je vid meditacije u pokretu koji sam ja odabrao i mnogo mi je prihvatljiviji alat od statične meditacije. Svakodnevno praktikovanje joge pomoglo mi je da povratim izgubljenu konekciju sa vlastitim tijelom i počnem da živim svjesnije. Imam neki subjektivni osjećaj kao da sam dobio moć koja mi je otključala dodatnih par sekundi vremena za razmišljanje na relaciji spoljašnjeg ili unutrašnjeg podražaja i reakcije na taj podražaj. Ova opcija trenutnog zamrzavanja vremena za reakcije u potpunosti je promijenila način na koji reagujem u stresnim situacijama. Međutim, kao što je to slučaj i sa najboljim alatima u video igrama, ni joga ni meditacija ne daju instant rezultate. Potrebno je dnevno skupljanje poena u formi od 15 do 20 minuta prakse, postepeno otključavanje novih vještina, redovno vraćanje praksi čak i nakon neuspjeha i strpljivo građenje niza pobjeda bez pretrpljenja štete, odnosno dana uzastopne prakse. Nakon nekoliko mjeseci redovne prakse možete početi primjećivati dodatne sposobnosti koje ste otključali. Bolja kontrola nad emocijama, bolja kontrola nad mislima, ažurirani proces donošenja odluka, veća otpornost na stres i bistriji um. Self-monitoring pomoću aplikacija. Zamislite da možete vidjeti statistiku vlastitog karaktera u stvarnom vremenu, baš kao što u video igrama pratite poene zdravlja, energije i iskustva lika sa kojim igrate. Uz pomoć aplikacija za praćenje navika, ovo postaje stvarnost. Aplikacije za praćenje navika su kao vaš lični dnevnik misija koji vam omogućava da pratite procenat završenih dnevnih zadataka, bilježite nizove uspješno održanih dobrih navika, prepoznate sporene zadatke koji vas odvlače od glavne misije i osvojite značke postignuća za održavanje dobrih navika. Svaka navika koju pratite je kao posebna karakteristika vašeg lika. Traka zdravlja koja obuhvata praćenje sna, ishrane i vježbanja, poeni energije, odnosno nadzor produktivnih naspram neproduktivnih aktivnosti, poeni mudrosti koji služe praćenju vremena uloženog u učenje i razvoj i mjerač loših navika, to je praćenje navika koje želite eliminisati. Jednom kada popišete sve navike za koje želite da dobijete uvid koliko često ili rijetko ih praktikujete, potrebno je da ovoj aplikaciji posvetite maksimalno 5 minuta dnevno. Iz toga ćete naučiti koje navike vam donose najviše životnih poena, gdje nepotrebno trošite energiju, koje sporene zadatke je potrebno eliminisati i kako poboljšati svoju dnevnu rutinu. Nakon 3 godine korištenja ovog moćnog alata, otkrio sam da je ključ u praćenju i dobrih i loših navika, svakodnevnoj prijavi u sistem, mjesečnoj analizi izvještaja o napretku i postepenom povećanju težine izazova. Ovaj alat je kao da imate kontrolnu tablu za vlastiti život. Daje vam pristup informacijama koje većina igrača nikad ne vidi, omogućavajući vam da unaprijedite svoj način igranja na potpuno novom nivou. Refleksija. Zamislite da na kraju svakog dana možete da otvorite statistiku svoje partije, baš kao što to radite nakon odigranog nivoa u svojoj omiljenoj igrici. To je suština refleksije. Ona je vaš lični pregled rezultata dana. Svakodnevna refleksija je kao pregled snimaka vaše igre gdje možete analizirati poteze koje ste odigrali dobro, uočiti gdje ste napravili taktičke greške, otkriti koji protivnici, odnosno izazovi su vam zadali najviše muke i isplanirati bolju strategiju za sljedeću partiju, to jest dan. Kao što iskusni igrači znaju da je pregled snimaka partije ključan za napredak, tako i redovna refleksija otkriva slabe tačke u vašoj igri, to jest ponašanju, pokazuje koje nadogradnje karaktera su vam potrebne, pomaže vam da prepoznate obrasce koji vas koče i omogućava vam da razvijete bolje taktike za buduće izazove. Za najbolje rezultate postavite sebi sljedeća pitanja. Koja situacija mi je danas bila najizazovnija? Koje sporene misije sam prihvatio bez potrebe? Da li sam danas skupio dovoljno poena iskustva? I koja nadogradnja karaktera bi mi najviše pomogla za sutrašnje izazove? Tajna uspješne refleksije u tome da budete poput neutralnog posmatrača svoje partije. Nemojte biti prestrogi prema sebi, ali nemojte ni prelaziti preko grešaka. Cilj je da svaki dan završite malo mudriji i spremniji za nove nivoe koji vas čekaju. Bitno je naglasiti da je samospoznaja proces kojim nema kraja. Ovaj nivo je nemoguće prijeći, ali što više doguramo u nivou samospoznaje, bolje ćemo igrati na ostalim nivoima igre. Nadam se da vam je ovaj video otvorio nove perspektive i razotkrio alate koje možete iskoristiti za poboljšanje kvaliteta vlastitog života i unapređenje karaktera sa kojim prelazite video igru zvanu život. Ukoliko vam se video svidio, zamolio bih vas da ostavite like i da se pretplatite na kanal. Jedno važno pitanje za kraj, kojom prečicom života biste vi voljeli da ste krenuli ranije? Napišite vaše iskustvo u komentaru. Do sljedećeg gledanja, pozdravlja vas kognitivni haker, saveznik u razvoju vašeg umnog potencijala.